Doktorice Demarin, dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu. Evo, rekli smo dakle migrena. Što je migrena, odnosno kada nekakva glavobolja učestala prelazi u migrenu? Da, to su dva potpuno različita pojma. Migrena prema međunarodnoj klasifikaciji Društva za glavobolju je glavobolja koja se javlja u napadajima i uz glavobolju koja je obično lokalizirana u jednoj strani glave, uz pulziranje u sljepočici ili straga u stražnjem dijelu glave. Obično se javljaju i vegetativni simptomi, znači podražena, povraćanje, mučnina, čak i bolesnici u nekim osobe koje imaju migrenu u nekim situacijama i povraćaju. Obično jako smeta svjetlo i buka, tako da je nekako prva stvar koju takav čovjek mora napraviti da se skloni u tamnu sobu i makne od podražaja. Kada se govori o migreni, simptome ste upravo, čini se, rekli koji jesu, ali nešto mora uzrokovati takvu glavobolju. Što? Mislim da baš znamo točno što, onda bi ja već imala Nobelovu nagradu, ali puno se radi na istraživanjima vezanim na migrenu i onda postoji nekoliko teorija. Prva od njih je bila vezana na krvne žile koje opskrbljuju mozak, pa se mislilo da dolazi najprije do jakog sužavanja žila, nakon toga do širenja žila, dakle pa da onda te promjene u dijametru krvnih žila koje opskrbljuju mozak onda izazivaju takav napad glavobolje. Onda su kasnije istraživanja ustanovila da to nisu baš samo krvne žile, nego da i neki moždani živci koji prenose osjet boli, u prvom redu peti moždani živac, da preko njega idu neki, znači, neuronski podržaj preko moždanih stanica, pa da dođe do neke šireće depresije u moždanim stanicama i onda da se dolazi do bolnih simptoma. I onda sad zapravo zadnjih godina je teorija koja ujedinjava jednu i drugu etiologiju. Dakle, to su u stvari mehanizmi nastanka migrene. Ali zašto dolazi do toga još uvijek ne znamo, jer postoje neka istraživanja koja govore da je to genetska bolest, znači da se češće javlja u pojedinim obiteljima i da se prenosi možda, znači, putem naše genske karte, nasljedno, a još uvijek, dakle, ta istraživanja su u tijeku. Kako se migrena može liječiti? Odnosno, može li se ona ikada, kad jednom krene, izliječiti potpuno da ona nestane ili se uvijek može očekivati opet da se vrati? Pa sad, to je stvarno isto ovisi, jer osim ove klasične migrene koju sam ja spomenula, postoji još i niz podvrsta, ona gdje se javljaju još i neki neurološki simptomi ili aura, dakle neki premonitorni znakovi sa ispadima u vidnom polju, nekim svjetlacima i slično. Dakle, ovisno o tomu o kojoj vrsti migrene se radi, mi jasno dajemo onda i lijekove koji su za takvu glavobolju specifični. Dakle, u smislu da se zauvijek izliječi, dosta teško, ali pokazuju nam iskustva i istraživanja da kasnije tijekom života žene koje 3 puta češće imaju migrenu nego muškarci, kad dođu u menopauzu obično se napada i prorijede ili koji puta sasvim prestanu, jer izgleda da je ipak povezanost između ženskih hormona i nastanka migrenskih glavobolja prisutna, ali mi imamo lijekove koji mogu, dakle, ublažiti simptome, mogu jako smanjiti učestalost, dakle, tih napada i njihov intenzitet i na taj način bitno poboljšavaju kvalitetu života. Vidjela sam u nekim podacima da migrena može zaista ozbiljno narušiti i društveni život čovjeka i obiteljski život. Kako to? Što je to toliko grozno da do takvih stvari može doći? Pa grozno, mislim da možda ne prestrašimo naše gledatelje. Dakle, osoba se osjeća loše, mizerno, ako ju boli glava, pa još uz tome imate mučninu, pa se sa onako vrlo loše se osjeća i mora se, znači, isključiti iz svakodnevnih aktivnosti. Znači, ako ne uzme lijek, onda ne može nastaviti raditi, mora, znači, nekamo se maknuti. Često se javljaju takozvane vikend glavobolje, dakle baš kad je ona jedna relaksacijska priča bi trebala biti prisutna, da čovjek ode nekamo na vikend s obitelji, onda se ujutro žena probudi sa migrenom i onda je propao vikend za cijelu obitelj, ne samo za nju. Dakle, to su te neke društvene implikacije. Pa onda naravno studentice ne mogu biti skoncentrirane i učiti, žene koje rade negdje ne mogu raditi. To je jasno, onda tu se uključuju ekonomski jedan element, naravno, jer onda se gube radni dani. To su Amerikanci sve sjajno izračunaju, jer oni su za ovaj cost benefit glavni, da je zapravo to sve skupa, znači ima jednu društveno-ekonomsku implikaciju, jer osim te osobe koja ima migrenu, još i članovi njezine obitelji i radna sredina i društvo na neki način onda u tome sudjeluju i pate.
Rekli ste moguće da je i nasljedna, ali ako nije, postoje li možda neke situacije životne koje potaknu migrenu koja možda inače se ne bi nikada manifestirala? Pa vjerojatno bi se manifestirala, ali postoje takozvani otponci, dakle neke situacije koje zaista mogu isprovocirati napade migrene. To su pojedine vrste hrane ili pića, pa se misli recimo da je crna čokolada jedna od takvih za koju inače kažemo da je sjajna namirnica, jer ima antioksidativni učinak i stvarno pomaže u masu situacija. Taj kakao iz čokolade malo koji put kod osjetljivijih osoba mogu izazvati, ali možda to što je slatka. Dakle, u svakom slučaju osobe koje su osjetljivije ne bi smjele baš previše čokolade jesti. Onda oni fermentirani sirevi, zreliji sirevi koji su isto imaju specifičan okus. Onda od pića recimo se opisuje crveno vino. Isto, dakle, u drugim situacijama korisno, ali čaša tog crvenog vina može isto, to je baš u klasifikaciji, dakle, glavobolja nakon konzumiranja. Već i najmanje količine, već jedne čaše može izazvati. Znači, naravno da je onda najveći problem je kod mladih žena koje su na dijeti, pa onda ujutro ništa ne jedu, dakle, ako su na tašte praktički cijelo jutro kad moraju biti najaktivnije, to nije dobro. Nije dobro ako se ne pije dovoljno vode, jer isto glavobolja može biti neki prvi simptom dehidracije organizma, znači trebalo bi 1,5 litru do 2 obične vode piti u toku dana. Previše ovih gaziranih pića isto, mislim da pače, ona su isto trigeri, odnosno na neki način otponci koji mogu dovesti do pojave migrene. Pušenje isto. I čak i previše kave, makar se u nekim narodnim lijekovima smatra da ako se na krumpir sirovi nasipa malo kave i stavi oblok oko glave da može proći i migrena. Ili recimo kava sa limunom i sjeđenim sokom iz limuna, isto jedan od narodnih lijekova za prestanak napadaja migrene. Znači sve ono što je u stvari slatko i zadovoljstvo u životu ne smije se. Dakle, ali evo, to su svatko praktički od osoba koja ima problem s migrenom bi trebao identificirati te otponce u svom životu pa ih jasno izbjegavati. Ali moj bi savjet svakako bio da treba ujutro uvijek doručkovati, jer to je jedan način da se nekako ipak spriječi dosta tih napadaja i naravno izbjegavati pušenje, ovo sve što sam spomenula. Koji puta se spominje da smo osjetljiviji na ove vremenske fronte, na primjer kako sad imamo proljeće koje je naglo došlo i možda prerano. Dakle, promjene vremenskih fronti kad se ide prema ovom južnom vremenu sa nižim tlakom u zraku, posebno kod ljudi koji imaju niži krvni tlak, onda to može izazvati isto onako jedan osjećaj umrtljenosti i možda katkada i migrenski napadaj. I jasno, ako se dovoljno ne spava, ako se predugo gleda po noći kompjuter, televiziju ili se negdje drugdje gube noći, onda to isto. Dakle, sve što nije onaj najhigijenski način života, ali to govorim stvarno samo za osobe koje imaju neku podlogu, koje su osjetljivije za migrenu. Evo, na kraju, postoji li neko određeno životno doba kada su možda ljudi skloniji oboljevanju? Da, obično se to javlja u stvari u nekom mladalaštvu. Dakle, kad završava nekako spolno sazrijevanje, može i u adolescenciji, dakle poslije puberteta, u mlađoj životnoj dobi, negdje do 40, recimo se zna da se javlja migrenska glavobolja prvi put, ali može u bilo koje doba. I čak od nekih osoba, znači koje nikad nisu imale migrenu, se može onda javiti u menopauzi. Znači nema baš pravila, ali najčešće ipak je u mlađoj životnoj dobi. Doktorice, hvala vam lijepa. Hvala vama. Gledali ste intervju dana. Doviđenja.